Premtobre Kasee and social live on Facebook /Adom TV, Go TV channel 176, DSTV channel 280. Yet also at the concern for a coalition of domestic election observers and stakeholders who will be at the Tujasanka. They did your counsel. Dr. Peter Pia Hene Hajia Salima Ahmed Tijani Anka Warmo and Fadi Biana Yade Ama Warmono. Electoral Commission and one more to her and chair the man penny bomb penny 4 way and penny 4 bidding as say Electoral Commission penny 4 will be quite home Montino. I also more echo share one name na CODEO any election stakeholders who will be a hunone say and Crawford can't some facts I deem me no na sabeye near better bano be a timber fine tin cabeye did dear counsel or one can some for the beard on to her. Could you mention a brown panepoye or Hamaso? I any kwadoni nkomo kwaje so tie nka ya mwakwaba yeah that's it papa pantino CODEO for one more year press conference we can say no and amo boy no one more tuo sampanifo mienu yi one more ebenya won krata na fe so metu ho na mo a one more tuo this is firma what but there what kind there what's there electoral commission eduma no oyaza o there oye eduma bi anye obi na obenwuwe won na de o de na no ba to one semu nti za omampina kufadu waya wabo Dr. Peter apia hene na Hajia Salima Tijani wonzineze awangasa won hwe Ghana tibi owo msehia na nka won fo wo tibi no won fo nto wo usande wo MPP amanyoku no ho odo another wo kan MPP no ho nti se what you want to there one year electoral commission members za onyaza oboboa nti omana yewo mu no odu abatobre another woboto ababia oya na MPP na NDC no nsem aka bebre nfei dem nkofo benu a woye MPP fo de won koye EC commissioners oyaza omboa ntanko ho wobesre Dr. Apia hine na Hajia da won kasa won hwe na won fa wozibi won fa zibi no won fa nto ama oboboa ma pepe ye etuma aba na o manfo diza wo electoral commission nimu no wetum SCP ye bi se on there say bia wo timelines another report bia wo ba ma hona what there won cha da nyim report bia wo ba ma hon na mmom wo peda nkofo wan kasa won tirbo obu wonfo na oka mi bi kire hon na wetum wo da mizibin wo to wo sha mbeka ka na wo hwia wo wana mafufo bubutu na wa hwe na omanpanyin akofa de na appointment ye oye da me penfu beni wata ato woti ya opa wo okwana da me appointment oba no do otande wo kira Dr. Apia ni pozi na nka omanpanyin akofa do oman minister tama na official ministers no nizin bo premu de anka onya minister ni bia obezi da manso ana se ko suani a nimdie FM 95.1 Dr. Kotna ho na o MPP eduma nti da minyi pade ebonizini de ombambe ye EC commissioners oyaza ombo akra na Hajia no so sentra wotusu de o MPP ni de what say ehwe TB damba o MPP nyima pa owo omanyimu a no cheda ono so obi a ne yire nye da mi maami nti se wozi da mezibi ni za na o ntwayi nti wotusu de nka wọ́n fẹ́ zibi nu ntọ́ na Ghana fún yìí náà ọkọ̀tọ̀ àbá àwọn dẹ́ ìyẹn MPP yìí bí náà ọkọ̀ kan ìyẹn NDC yìí bí náà ọkọ̀ kan na sa ọbọ̀kọ̀ biara no ní biara aso mu dàmara. Kọjọ yẹn náà sèpá ní ẹ̀fọ́ nsí asẹ́m ní nyina wọ́n abọ́ ní tọ́fà ní yẹ́bẹ̀hwẹ́ na wɔtwe mmienu deɛ ɛbɛsie no nso na yɛte afiri CODEO foɔ hɔ yɛda ase papaapa kɔdwo mɛnsa brampa